Dear Manong Nemi, umayak ken ka asumangbay, awit ko daliday ken tarumpingay, pakibin ken ka ken paandingay, agkid daw itiragsak ken linglingay. Dear Manong Nemi, palubusan na kadag sublitay tinapalabas. Intabuya en dagiti naalas ken napintas, kanintarik na en da sa ken ragsak, adagitoy dagiti nasken asumantak. Dear Manong Nemi, gagayem, awisan ta kayo nga dumngeg ka nagsurat iti daytoy a programa. Apakay tampukan kadagiti pakastritaan ti biag kenayat a napasamak iti kalman, iti agdama ken mapasamak to iti masakbayan. Programa kapakasakduan kadagiti adal ken pagsarmingan iti biag, amang ted iti ulidan ken limlimwa iti biag. Dear Manong Nemi, Nembag, bigat yo amin nga sangapada papagayam. Manipo dito'y Nemers Entertainment Production Center, iti Nemers Studio. Masarakan di Barangay 31, Talingaan na Sitio Lobot West, Lawag City, Ilocos Norte, Philippines. At di manin nga sumangbay ti programa. Dear Manong Nemi. Kada ito di pagayam nyo ni Manong yun, Nemi Ruiz, kumapakablaw akit tinembag nga bigat na imbag nga aldaw na imbag nga oras, kada kay aming sangapada, sagudahin nga ti surat. Di ba kasaritaan ni pagayam ti nga Annabel nga napoluan iti Masetas? Dear Manong Nemi, nakapudpudo ten ti darang ti init. Nasakit manen ti bukot ko, nasakit manen ti sikit ko, Manong Nemi. Ngayon nakasta kita tinagyan ti kariton ko basit pay. Madamak Manong Nemi agkalkalkal, agkiwkiwar, kadagiti na idamp nga basura. Tapno agalaak, kadagiti mabalin nga ilako. Kumporme, botelya, lata, galba, no adaman ni scraps, karton, kanda dumapay. Salsalud-sudak Manong Nemi no apay nga nagbalina nakastoy ti biyag ko. Kalbasan tinaunday nga panawen, aba nagbaling ko nga manursuro, maestra, secondary teacher, Manong Nemi. No aping amin nga sana ka nakiasawa. No aping amin nga siyak pa nga nakasaysaya at nga ninang itibunyag ken kasar. Dito'y arig na pinadakkel ko, pinagadal ko, nga kaanakak, nga anak ti kasinsin ko, Manong Nemi. Kiti supet mang loko kanya. Anya ti basol ko dito'y lobong tapno agtong pala kakastoy. Masumag man upay nga rodbet atawan ti mauray sakbay nga maalak ton mangrugin ton nga maitad kanyak ti pensyon ko. Akas maestra. Kaya manuntulaing met ti mapensyon ko. E din to ta nakasalda di kakaiso ng house and lot nga pakakit kitaak iti man nga tawen nga managbalin ko nga maestra. Nga manulaengen nga aldaw. Manong Nemi ket umaydan ton guyuden. Detang house and lot nga naisalda. Sa din nun to pa iti pag naidak no awanen ti balay ko. Sa dinut pangalaak iti kanek tinaldaw, no awanen deto'y kariton ko pagikargaak kadagiti makalkal ko ngaggapo iti basura.
Apay nga awa man lang, timang saranay kanyak. Sa din nung aminin, ti ayan, dati ka anakak nga ni Jingjing, apay nga intaray na ti kwarta. Nagtultuloy nga mariknak ti sakit, ti sikad ko, bukot ko, ken ti darang ti init. No ampay nakalungslibak, nakaabungotak, nakabaklayak, iti tuwalya nga nakasagana pang punas ko kadagiti aguruyot nga lingit ko iti rupak. Ken mariknakon ti bisin ko. Idin to takitaek tinagyan ti kariton ko manunemi ket manulaing ti bahid na nayta no mapangkuila ko iti junk shop. Masapul nga gawid akon. Una masapul nga pamanaw akon dito ket mapangkuipahanin di gito'y naalak na kalkal ko iti junk shop. No manuntuman ti bayad na. Napian to laeng nga danto igatang ko iti biskwit di suman ti kabaitugan na. Imbang tasan ko katangin ti danom. Mansukid dito minun ti danom manong nemi tapno igastaket napialang. Nga isot mga iti panagkiraos ti tiyan ko. Idurudurong kon manong nemi ti kariton. Ada kiti shoulder ti kalsada. Nagrigat. Nadagsen no mampabasit laing tinagyan. Nga masapul nga porsarak nga iduron uno saan na dapay di daway nga guyudat. Adamat lang tayo kiti lumabas-labas nga lugan iti ayan ko nga kalsada. No man na nakaruyot tilingit ko manunemi kit punasak met nga dakos. Sumarday nga ket alakmanen ti buti. Plastik nga ayan ti danom ko manunemi kit uminom. Tapno adalaing pigsa. No man ang tumrem di kit iluwak manunemi amang lagip tinapalabas. Te sa ludsod ko itahi api ngamin nga nagbali na kastoy ti biyag ko. Api ngamin nga sa anak anagas asawa. Sa dinutayan di kiti kabagyak kang ran na unay dato ikaslaim bilang ko nga anak nga ni Jingjing. Api nga na iturid na kalukuan. Siyak pay nga baketan. Siyak pay nga nagbali nga na siyat kang kuwana. Tinulukon na. Ngayon so kuman ti pang namnamaak. Ta iso nga ti tinultulunga. No apay mat kami ko nakmanen. Nga sa anak ka nagas-asawa. Nagbasak iti elementarya malagip ko. When? Ibaga di maestrami nga nalingak kanu iti akademya. Ibaga di maestrami nga naglingak kanu nga explain. Ket kunana, maesakan to nga nasyat nga maestra malasan ko. Ha? Alang amin to kahit mga pagbalinan. Kahit mo nagbali nga maestra. Panagkunak kat adakin ka ti potential nga agbali nga na siya at nalay nga maestra. Graduarak ti elementarya ada honor ko. Nasapak nga na ulila iti inakin ama gabuti disgrasya. Tinarakan naklahing manunemi ti lulak. Wen, lulak, ina, deditatang ko manunemi nagnaedag iti sidong timay sa alula. Ngayon so manong nemi iti nangikalikagom iti panagbasak manipod elementarya aging gandi high school. Ti makadakas manong nemi iti adakon iti high school naggraduara kon ti high school para college ko kimapsutin ni Lola. When kimapsutin ni Lola manong nemi ket napukaw kumaten. Naging agbay may sakon ngagbibihag. Adamat kedi, di kakabagyan mi, ti aglawlaw, manunemi ng maminsan, adada nga saan nga makatulong, di kakabagyan. Babayan manong nemi, ti scholar, naipasak ti scholarship. Nalibren manong nemi, di matrikulak. Tilaing kasapula kon, kiti pagbiag ko, kanda dumapay, ang kasapula kiti kwarta allowance, kanda dumapay. Nagbali na ka working student manong nemi. Iti kurso nga Bachelor of Education, Secondary Education, major in English.
Awan ti sa bali din inaramid ko manong name no din ang ipasnek ti panagbasa. Tamalaglagip ko data ti sao di maestrak idadak ti elementarya nga gapo iti kinalaing ko kanong nga explain. No sumungbatak ngamin kadagiti question manong name during recitation ore saan nga ibagbaga salsaludsuden manong name di maestra no apay. Ngem explain ko no apay nga kasi jay ti answer ko. Ba nakapag daw dayawon kanyak di maestra. Nga kastat nagbaling og halik manong manag-explain na. Nalaingak nag-explain. Nalaingak nag-rason. At wala kita agar-aram kanyak idi manong name idadamat langak ngem sang ko idaging kaskaso. Aging ka nagradwarak iti korsok na ipasak manong name iti board ko being gusto nga teacher kat nastrekak nga dagos iti may sa nga private secondary school. Fourth year manong name iti suro English subject. Wine manong name nakapaspas na ka. Maestro met idi ni Simon manong name nagaram kanyak. Kat gabot may sakon nga maestra. Kat siyempre, adan pagtrabahuak, patasak na na lokatan ti pusok kinayat. Namatiak idi manon nemi kini Simon nga napudno, tagpadpada kam nga ti profesyon. Ado na gini gondaway, nga nukasta nga agawis, nga date kam kano paahiyek, gabot ako nak, adanas kang ikamakam ko, lesson plan ko. Kuna naman hindi. Napas nagkalaunay ngamin, Annabel. Takasirseryoso ka unay. Ikaw time mo para itibagim. Anong serbi na ang gayan ayatan, no saan tamat mo pa nag-date, mapantag shopping, mapantag ag-relax. At naman dagdigundawi manong nemi nga po gusto akisuna. At dagdigundawi nga tansingan nak manong nemi ngayon para kanyak kinabastos. No manin iarasas na kanyak manon naming check-in kami nga na kuman mapasamak ka na kami. Ngayon check-in na yan. At ang 5 taon nga mga susuro ak manon naming idijahin na tikalaysan. Sa anak pa nakasagana si Bon. Kahit intong kano nga nakasagana ka. Basta, sa anak pa nga ready. Di mo kaya timaandan ti pamilya? Di mo kaya't di maadan iti anak. Apek sapulak pala ti anak. Nagdadak kayo din iti anak ko. Babalasang babarudan. Sa balit estudyante, sa balit pudno nga anak. Awan ka dito plano mga asawa, makiasawa. Gabot na talaga nga awan iti plano manong nemi saan nga nakaura ni Simon. Nagtransfer sa bali nga pagadalang ng isurwan, pagamulang na nadamag ko. Nga dan sa bali nga babae ti biyag na nadamag ko manong naming agkasarin sumo. Manong nami nadaanak badlaeng ti kabukbukudan na house and lot. Dadi nang panawan kanyak dadi dula manong nami kat marmarpugen kurak nga rod anat serbi na nga maysak nga maestra nga agsusweldo no awan iti natalged nga pagyanak. Iso nga babae manong nami iti panag apply ko ti house and loan. Naglunak iti house. House and lot loan. Kada dyan, kas taon iti ragsak ko manong nemi. Irirugya akong tiagnaed, iti may sa natalgid nga balay. Wain, mabalin nga pagnaedan, ti agasawa, with talo, kang ganito upat nga anak. Pinapinas ko na nga balay, manong nemi, ta mahiligak, balaksid nga mahiligak, malaksid nga napasnay kag ngagbasa. Wait, nagmula kadagiti masetas nga adadang ng pangayed iti balay manon nemi nga napataod ko babay iti dinged ko. Tanukan manon nemi iti panaki-exercise ko ti bigat. Masapak nga greng ti bigat, makakape ako, maduto ko ti breakfast ko. Mapana ko ni sango ti balay, mapaun kon dalusan, kaikan, di kiti masetas, ket sibugak beten manong nemi. Ket maragsaksakak to, nga mangkit kita, no kasta nga makitak ti kinalapsat di kiti
nabit pa nga imulak nga masetas. Napintas ti panakaornos dagiti mulak manong nemi iti sangot ti balay no bay basit laeng nga hardin ngem kasla nakapimpindas nga hardin. Tao manay lang no kan manong nemi no kasta nga malem ditoy no kan ti pagtugawak manong nemi adamat pan naka basit nga sedna iti tenga ti hardin. Na dito yung ti pagaramidak no kan manong nemi iti lesson plan ko. At maragragsakan nga mangkit kita kada kiti sabong da kiti masetas ko. Masetas. Pambanay pagbalinak nga da mananiw manong nemi iti daniwak da kiti masetas ko. Nuliliwak man manong nemi inspirasyon ko da kiti estudyante nagbalimpang inspirasyon ko da kiti masetas ko. Yung manukas nga da lumabas. Maestra! Lumabas kami pa'y. Lawan. Ay, kaslasang ka mga naragsak gabot ag may saka. Yun doon ka nga, makiasawa ka, maestra. Ape ko nga, sawak pa eh. Kita, kurang bigo na ya. Adamat na nagit anak ko. Masukan-sukat nagit anak ko. Kada taon ngagsukat. Nagit estudyante, saan nagmemesa, adamat dito asok, kantay pusa, dagiti manok ko dito likod, kaya dagiti masetas ko. Wala nga man yung nabasama kinto agritiro ka, maestra, sinuntot na pagsanggiram, kat awmat asawam, kat awmat anak mo. Hanggang iti may isang aldaw, bakasyon, manong nemi, adamang tugtugtug iti gate, rimwarak. May isang balasang, Ninang ko na. Apay ko naman tininang kanya. Gabuta, ninang ka ninang. Anak-nak di bunyag. Anti nga ninang. Siya ni Jingjing. Dahil inaudi nga anak ni kasinsin yung Telma. Idya kagayan. Malagib ko. Eksusa po. Nakalagib ka man balasan ko. Sumar ka, dumanong ka. Kargam di kita. When ninang, bagmantay may ka. Kung nangarod ni mamang nga kagpatulong kinininang mo. Barbaring isot makatulong kang gako na naman. Tumanong ka dito. Sikon kini Jingjing manong nemi para third year college na kuman. Ngem, saan daman takabailan ti magpabasa kang kuwana. So nga, malaglagdag ka no. Kadamagda nga sa anak ka nag-asawa. Nga awan sa bali nga aramidag no saan nga mga surusuro. Gapo naman no, naming umay ka no, agpatulong. Anang ti may tulong ko. Aganak ko man dito, auntie, ninang. Napialang siyak tagdalaw, siyak taglaba, siyak tagluto. Mangtulong nga na kayo. Ang naman ito no, panagbabasa ko makit ituloy ko tagbasa. Numabalin, ninang. Kapagid din nga saan. Dito nga Arturo Rayek nga da umay, kanyak dito, itapno da kadwa, kada kayo nga kabagyak. Ada umay dito, itapno tulunga. At sobramat nga para kanyak na ito sweldo. No pa na babati sweldo ti maestra nang runa kit private garud pangisurwak. Agad wala. Ipasnag mo lang kitag basa balasan ko. Kasi kinapasnag ko la idi. Siyak pa lang ti estudyante. Kang runahan launay. Ipasnag po nagbasa. Di ka pala maki-boyfriend. Dahil taon na iti problema no, maki-boyfriend ka ket isot mangigawid kang ka panakastong paltiya karir mo no arapap mo. Ala, dadya ti kwarto, magpili ka. Ti abay ti kwarto, dito ti kwarto ka. O upat ti kwarto natin nga balay. Dalat abay yung kwarto nanti. Very good. Wala may kanti para sa mo nakita arwate mo ket ne. Kasi kaman nga rot, mangisagana iti pangrabiita. Makambukalat na dukan ta kusina, Roktam tarep, takidam na daw natin nga mabalim mong lutuin, ganda dumpay.
Kaslaklay din na bang aran manong nemi ta sa anak ng nagmaymay sa kunak. Wain ama mo ko na ni Chin. Ta tinaudi manong nemi nga panagbakasyon ko iti ayanda ket duwa nga tawen kalpasan nga inanak ko iti bunya gisuna. Ket ang kadlaeng nga. Manugayamin ti tawin ko. Ay, saan nga mapupuutan ti panaglabas ti panawan. Manasid manong nemi ti panangas asikasok kadag iti masetas ko, iti mismo nga hardin ti sango ti balay ko. Uhain. Mahilig akpay manong nemi no kasta ko no ubrak. Siyak ti mga asikaso kadag iti masetas nga naipalawlaw iti building, iti high school department, iti pangsuruan. Nakaroon no kasta makita nga agrupsan di iti natatainganin nga masetas, sukwatak. Ket nung hasta nga mapatubo kon manon nemi ti masetas, i-transplant ko sa ko aliwahin nga sibugan. Anabel, ay, pakaringgoran pati na kita masetas. Kada man janitor tayo nasadot janitor tayo. Ayan. Mangararamit ka lang sa baling obligasyon ito eskwela. Umunayan nga mangisuro ka. Mangisagana ka iti lesson plan mo. Sobra oras ti ka nagagat mo. Dilaw pa ng dilaw ka nagigit ko teachers ko manong nemi. Kaya doon digit imang daydayaw iti nakagat ko ng mangisuro manong nemi ta. Tunggal tawen manong nemi gano'n ta kasta nga recognition sa alang nga digit estudyante ti maawardan manong. Pati da kami nga mangisurusuro ket kang kanayon na nga makaawat iti award ko akas kapapasnikan kalalaingan nga mangisurusuro manong nemi kada kami nga teachers iti daytang eskwela. Adun digiti na ikwadro manong nemi nga pamadayaw ko. Puhen manong nemi saan nga kaputasyak tag sao ngem talaga nga kas itinako na idi de dumestrak idi addak ti elementarya. Naglaing nga nag-explain. Wine. Ore saan nga nasikin iti explanation nga nag-explain. Saan ko nga ibatan manong name iti estudyante aging nga saan ko mapagbalbaliw ken maipasigipsip ken kuana iti kinapateg ti adal. No kasta nga aglecturak manong name kadakwada i-explain ko nga naimbag. Diyak panawan dito nga topic manong naming aging ka nga di maawatan amin di kiti estudyante. Paulit-ulit ko manong nami nga itad kadakwanda dito question. Paulit-ulit ko kasungbatan da. Aging ka nga sla maperfect danton manong nami dito nga issue, dito nga topic. Tapos nalikasta kita talaga nga ang talina ito iti panunod na. Namadlaw ko manong naming at estudyante nga talagang sutil, loko-loko, ado na kiti reklamo na kiti kaskwalaan, nga kaslasaan nga mangitaltalag. No kasta manong nami amang paston di klase, ibagak to kada itang estudyante. Agbati ka pa ilang, at dalabit pagsaritaan ta. Ma'am, agbati ka pa ilang. Kahit mo't makapasa, hanggang makapag-graduar no sa among may pasat subject ko. Kaslakla mangbutbuteng hanggang pagsayatan ti estudyante. Manong nami into nagbatin detang estudyante, kaslakla may nga ina amang magbaga iti anak. Adun to manong nami dagiti simbolism nga pangyarigak iti kayat ko ipasagapsap kag kuana. Kas kung iti may nga masetas. Ma'am, among kayo at sa wanti masetas? Amok ma'am, adot masetas din nanang ko di balay. Panatararami din ni nanang mo? Sibsibugan na ma'am, gagaitan na pa. Apay? Tapos no saan ka nung agkruutan, tapos no agbiag, no masibugan. Kas tamat ti kahit ko mapasamak ka. Iyarig ka
akas mais sa nga masetas. No saan ka man nga no saan man nga pintas, iti panakatartar mo, hindi apagtubo ka pa ilang. No nakurang man ti sibog ka, manipo ti elementarya, aging ka, nga da ka iti fourth year high school. Kahit mo ka di barok, nga graduar ka ti high school, nga awan, iti naipasagipsip ka nga adal. Kasano ti preparation mo, nagbasa ka ti college, no nabaybay ti kina high school mo. Ti kina high school, kahit isog ti kangro nga pundasyon, tapno may porsigim, iti panag-college mo. No inyalang-alang mo ti adal, ti kaadam iti high school, period. Kasano nga da concentration mo nga college? Ti pakaalan na no ka dagitan, dagitay saan nga makapagturpos. Gabot awan pasnagda, awan ti panangipatag da ti adal. Iso nga ti kahit kung aramidem, ipatag mo ti adal. Luktam ti panunot mo kat pastreken dagiti adal. Dagitan to iti pundasyon mo para iti panagbalagim. Sa mo yalin-aling, no anda ka ti unek ti klasen, masapol nga nakakonsentrate ka nga dumngeg. No anya ti purpose mo, agbasa, aramidem. Saan ka natay makarordoar kanto nga pasang awa, nga kaslasang ka ng graduar. Ma'am, sorry. For what? No, naayamak man. Bayan nyo ma'am, saan ko itong ayaman pa nagbasa? Tapno ada serbina ti gagastusan datatang kinanang kaniyak. Very good. Okay? Amo na simbang ti panunot mong agbasa, maliklikam di kiti amadi nga bisyo. Gabutan na imuna iti panunot mo, nga saan mo nga sayagan ti panawin. Thank you, ma'am. Ma'am? Kasto ka talaga ti araramidan nyo kadag di estudyante yun. Diya kaya nga agturpos ti estudyante, nga saan kung imbat yan, tinapindas nga adal iti panunot na. Sige ma'am, ipasdik ko no tagbasa. Kahit ko talaga ti makapagturpos ti kolehiyo, tapno makaaon kam tumit iti rigat. Tama. Okay? Okay. Mabalim mo rin di kawin. Diretso balay hanggang makibarbarkada. Ipasdik ko tagbasa. Thank you, ma'am. Manong name kastate, aramidak kadagiti naayam, kasat aramidak kadagiti medyo na model ti utak na. Asaak. Saan nga masayangan manong name iti oras nga iburay ko kadakwada. Kat amin dagito nga aramidak manong name masipsiputan mo ti administrasyon, taking ko ka ti eskwela, te kunak nga rodet. Siya kano ti kapapasnekan, kan kalalangan nga magisusur ti eskwela. E nagpepesumit. Iso na laeng ta, siya kano lang ti nakakaasin to, ta siya kano laeng iti agbakbakaten nga balasang. Intultuloy kumet na tinulungan ni Jingjing manong naming ni Daddan iti third year college nako. Nagsangsangit nga nagpakpakawan kanyak. Ninang, papay, masikugak. Diyak kadimot ko na kang ka. Nisod ka po nga dakad to kahit mo't patulungan, ngagbasa. Nga maapin nga nagpasikog ka. Diyak kadimot ko na kang ka, nga saan ka pala makiboy-boyfriend. Sa nga bali na nang ta, dinakkanumot baybayan ni Arthur. Ano't pagsapulan dito ang Arthur? Nagpagpada kayong estudyante? Waninang. Barbaring maituloy na tagbasa. Hangang naabaling kanya ka. Saan na nabalikan ka, talinaed kan nga ina. Alakit, no sumangpetak to sa Jebalay daninang, umay kam to sumarsarong ka dito. Isarong kar kundukan ka, dato'y apukom kanya.
Kadawang pagdanagan ninang. No gritiro kanton. Kadagkapsot kanton. Siya to ti makaamo nga mga sikaso ken ka. Ikarik ninang. Imatandara kiti kasar da jingjing kini Arthur ta imay ditoy yung karigatan de te kasinsin ko nga nagadnak ken kuana ti may matandar iti day ta kasar. Sayang, kasinsin. Wangarod, dinala inanusanin nga hampay lalaki boyfriend ko ma tapno makapagturpos ko ma. No, abigid di nga sa nga dimngeg kanya kat di estudyante ka talaga nga ores ang ko ida ng makit-kita di kiti naggraduarin di high school. Yung dakal ti pamatik nga na idiretso dati nagbasa kat professional da itan. Iso na lang nga ta. O matenti ag umay kanyak tapno bagada ko mga taapayawan ti reunion nagiti estudyante kasi mandawan matil hilig dati eskwela nga mga angit reunion. Ket pasaray umay damat sumarungkar manong Nemi da Jingjing Arthur kadagit agsasarurungan anak da. Ay na anak ko ag family planning kayo. Kaninang may santupay, santuston. Di ka isot ka po na nga pagsasarunong latan ta talong anak. Sabi yung to isardeng. Waninang. Ininang. No, adaman no kadagiti pagkurkurangan mi nga hanggang sa bulan kat nakapsot mo dito yung mamanumat nga da pagtrabaho ni Arthur hambat ng steady. Kita ano dalagad di agad apagad din na saan. No, mabalin lang ko maninang kat nagyan kampay dito amin. Ay, sana. Tabi na yun. At dalagit anak yun di agad. Baka madisturbo it concentration ko nga gisoro. Suping nga ito na tabay bayad namin ti kasera ninang. Agad nang ipagdagdaga nga minti bukod yung nga balay Uri gagangay lang nga balay tapos nga kasera. Kaya dati nga ito yung runungan mi. Alala, kararak tayo na po Diyos. Kahit ka kumaalan dito, ang among balasan ko. May saka mga isusuro, daring ko tiyang ko, parang isuro ang kakaisunan ako nga ginanaakakit masapul nga kahit ko tinaulimat nga lugar. Saan matamaliklikan nga adara giti ubing nga kikinamad dan to, agkaapadan to. Basta umay ka lang sumang sarongkar dito yun. Yaman ti problema yun, dalagin di itin ko. Kat kasta nga rin tinapasamak manong Nemi no labsak tag sa okas lang. Nagbalin akong nga pagbagasan ti pamilya ni Jingjing. Ang okay lang kanya. Taumat sa bali nga mangyas-asog tirigat na nusang isuda asino nga ron tulunga. Adalakid di. Apikid di nga saan. Numuna tasang kaibagana. Hawang pagdanagan yun ninang. Adda kami ti asawa kaya nagiti apu ko yo. Nga makaamunto ken ka. Ito no, agkapsot ka. Aging ka, manong Nemi, anay nayunan, titawon ko, agas met ipanang naynayon na titawon, dagiti anak ni Jingjing, ngumad adong mat ipaggastusad da. Aging ka, manong Nemi, dano niya iti pa nagretiro. 65 years old. Dahil titawon nga pa nagretiro, jak kumapay kayat. Kung ada nga ron nga agretiro ak kano, titawon ko nga 60. Ngem gaputa, mabalin aging ganit 65. In 65 ko. Takahit ko nga ron manong Nemi nga itultuloy ti kina maestra. Tanay ti sigil po ti biyag ko manong, ti panangisuro. Kasla, edi agretiro akon, kasla wala napukawanan iti. Anak, kasi iti nangyari ka. No mabalin lang ako makit ipilit ko aging nga napigsaak pa ilaeng aging nga nasidap pa lang ti panunot ko ag mangisuro
angim sambat nga mabalin. May atak manuno saan, ngem talagang agritiro akon. Hanga balik ko na. No, agritiro akon, agtarakanak akadagitahiya, dinguan mo no, tarakanak di manok. Itultuloy ko ti mga sikas, ti hardin ko, ag mulak ti masetas, sa lang masetas ti mulak, agay masiterya kadagitay pakiranudan nga daduma, imasiterya ti tarong, kamatis, sili, ag mulak ti petsay, pangko iti maseterya. E dinaala ko manong name ti retirement fee. Imay ni Jinjin. Ninang, kumusta kayon? Kastoy, kumusta mati biyak ti pamilyam? Nagitay ang apo ko yung akit, talaling damat eskwela. First honor dyan na una, ito pa naggraduara ng elementarya. Nagit high school dan doon. Agsasarunodan ninang. Kahit kumusta mati trabaho ni Arthur? Gay, awan sigurado. Nagdamanin problema. Ninang, kahit ko ti nagnegosyo. Negosyo? Kahit mabalin tamat kasosyo, ninang. Ang nagkaklase nga negosyo. Di ba, nakitinag ko na kanyak, dinagyanak ditoy. Sakbay nga nag-asawa kami kini Arthur. Magus-gusto nyo ti panagtemplak di luto, si Daen. Ngayon sumat iti kalikagom ko iti kursok ng HRM. Ngayon tsakla na ituloy at na armakmat. Mahilig ka iti panagluto-luto. Kahit kumati mangipastak iti restaurant. Ada nakita nga pwesto iti asidag ti university. Ada bakante sa jay, ninang. Kasama sa pulang at marenovate. Alpasan na, at damagatan ka nagiti kasapulan nga pa nagluto, nagiti kubuertos, tugaw, labisaan. Abagsunay, malpas to siguro na dyan, no, before nga aglukat ti klase. Ay na ninang. Dakil di may itulong na kada kami na dyan, no? Mapasamak. Dakil di may itulong ko iti asawak. Baka duham to pa yun mang-manage. Ison paggapon di paggapon iti urnungan mi para ti naranya ka masakbayan iti taluan nak mi. Tapno mapagbasa mo iti college. Amom ninang, di dyan may kadua. Dati ni Junior sa ni Vanessa, di may kadua. Kahit na kanong matagbaling nga maestra kas ka. Idol na ka. Kat anong araw ita? Awal lang ti puunan kami, ninang. Puunan. Ag negosyo ka at ako madgayang puunan. Isong harap gayong masadaga kada kayo, ninang. Taamok nga naawat yun na day retirement fee yun. Ay, sus. Man, ninang, isublik tumot lang. Danto pa yung interest na. Di nyo kati masirmata, ninang, nga babaen ti kasta nga panagnegosyo, tadagot interest ko, nga magipasdag iti restaurant, o resana ka naggraduate iti kurso nga HRM, adot knowledge ko may adot amok. Masisirbentak nga nga agbaligi. Kanya tamuyo, baka saan lang kasinsinan itong restaurant. Baka amin itong eskwelaan dito yung syudad kita ada sanghana. Ninang, tulungan dak. May sublin itong matlaing. Kanadan ito ba interest na? Mabalin tayo ito matagkasosyo. Awanan ito obrayo. Kanya tamuyo, baka no, ag-interest kayo ito nga o may tumulong ito restaurant. Ninang, please. Sa bagay, anak ko, magkikitak ti interest mo, ti kalikagom mo. Daore no sangga, nakapagturpo sa kaskunam, no pinaay nakman, kat mabalin siguro nga da sa bali nga plano ni Apo Diyos keng ka.
Ado man ti kakasta. Ore no sada nga nagraduar, no talaga agporsigida nga negosyo. Magbalindak mat successful. Ken, pangusaran nyo kung nga retirement fee yun, inang. Paturugin nyo iti bangko. Iso nga rod. Sa agpensyon kay tumeten, mabayagpay. At the period da, tamto di kastakit ta. Kituin, itatasangking ng sweldo. Puunan tayo na ito retirement fee yun. Tapos na di kastakit ta. No, may pastigtikas jay, sigurado. O may kay met, agsweldo kayo. At asweldo yo, kit anyaman ma-income, mabilinta pagbingayan, ganoon. Sige. Agtalay ka kay Kajing-Jing. Uwani nang, gabata, napas na nga kayo panggap ko. Itid ko kayo ka. Dito yan. Inak ko man ibang ko kahit yung bigat. Saan ninang, yung kanyak. Kaya na ako, usa rin ta pagpuunan ninang. Agsublin tumitlahan with interest. Manong name nakaluklok kay tirik na nga nang tid. Gaputa na mati ak, nagtalekak, iti kaanaka. Gaputa nakapimpintas, di pa nang explain na. Akas kinalaing ko nag-explain, no anya lagi dinaskin nga-explain ko. Kalpasan di makalawas pa ng nemi. Imay, agsangsangit, nakiktutak. Apay, di mo ko na nga, nadukutan ka? Nadukot na ti kwarta, ngintid ko ka? Saan, ninang? Ano nga nagsangsangit kang medtoy? Sayang, ninang, naipaunahon. Naipaunamon? O ninang, DJ, aking ko ka DJ nga upaak nga ang pwesto na paunahon. Kaya kung mga babawi ka po taado, pwede kita gaya naskan nga magastos, renovation. Kaya magatang pwede kita ado nga alikamen. Diyan ka numatin mapasubli. Hanak ka numatin subli na diyan. Intad ko nga in-advance ko. Kaya ano nga rita? Ninang sayang. Napasod na ko nga rinugyan nga tinulungan. Itultuloy ko Siyempre, at dapat di masapul eh. Panakaituloy na renovation di building, mapintaan to, mag-aatang pwede kita alikamen. Siguro talaga maikamat ninang aging aglukat ti klase. Kailangan nangor kita. Nasa pulak tinayon di puunan ninang. Awanan di ba nga laka? Yung sayang ninang. Saan ko ba't nga mapasubli? Baka nakarod. Ninang, mabali mo ba't nga isalda na ito house and lot mo? Kanya? O ninang, iti bangko. Kasano nga rodon no saan ko masaka? Masakam ninang, masakata. Ag-operate ti restaurant. Kalpasan ti, makabulan. Siyempre, no, aglon ka akit good for 3 to 6 months. Saman to bayadan, ang kadi? Nakasaganan to nga bayadan ta, iti pa nakaisaldan na ninang, no? After 6 months, naganar to ti restaurant ninang. Alam na ninang, please. Naserbi na nga rin nga rinugyan na katinulungan. No, di utultuloy ninang. Ninang, saan kayo mapukawan ti balay? Inam nga bulan, mabrutan doon. Baka 1 month, 2 months lang mababayadan tan ninang. Ninang, naglagay pa nyo ninang, rinugyad ako na tinulungan. No saan na kayo mga nagbaligan, saan na nakapagturpos da ito ti, da kayo man nang ibaga nga, dito ti, na plano ni Apo Diyos kanyak. Ninang, saan da kayo itong habaybayan, ninang? Nuta kayo tagbakit. Bakit ako? Napigsakay pa lang, ninang.
Umabot ka pa lang tinasurok ng 70, 80. Ninang, intulod, rinugyan ako nga tinulungan itultuloy ko ma. Sige. Agtalay ka keng ka. Gabot tamadlaw ko talaga napasnag ka. Kat sayang ang peso. Nusang kong ituloy timang tulong keng ka. Sige. Makamukha nga rodlat ang mag-isaritan iti bangko. Kuyugan ka. Kuyugan na, kunak ko. Waninang, nakasarita ko ti taga-bangko. Wen, di lang ka sa pulan, iti papeles na ito yung balay na ito house and lot sa ito mapanti bangko. Sige damat, ninang. Sige. Ninang, saan ito nga masayang na ito eh. Agtalag kayo kanya, isublik to. Mabayadan yung tumadlang mailon nyo karit balay. Kaya tintedyo kanya ka na irugi hapunan. Takdakil si supapag na ninang. Manong nemi nalaing akmet nga maestra ti kunak. Ngam apay. Nga dati kiti gundaway nga maalilaw tikas kanya. Ken apay. Nga maaramid ni Jingjing itikas to'y kanya. Taidi, naalamin, tib nakaisaldaan, tibalay, ken lute, manong nemi. Inted kong kinkuha na. Ninang, agunek to kada kayo no, makompleton. Ito no, maangay ito ti panakabless, ti blessing na, panakabless na, kan opening na ti restaurant. At da kayo ito ninang. Da kayo to ti bangkat at the ribbon. Yung kalpasan ti makalawas manong nemi. Yung baga nang agsublin to. Ni, awamatan. Dua lawasan. Ne, aglukatan di klase. Napanak ba nung name timbaga ng pagkasaraan da ngam awan damat gayam ka nun. Kaano pa nga awan da dito eh. Kamsad. Dandali makabulan din. May makarda ka no. Nito ti makaranda. Tsaka man mo, taray baga ni Jingjing nga umasidag da ka numad lang ti asidag ti university nga pangipasday ka na ti restaurant na ka no. Baka dadang ang peso sa dyan. Manong nemi na panak nga rod itinatakamat nga university. At dari iti na ipasdek manong nemi nga restaurant kada kantin anang lawlaw iti universidad. Sinursur ko. Awamat ti makitak manong nemi nga karan renovate. Kabarbaro ko madlaw ko kumalatan noon ta kabarbaro. Awan ket awanen. Nagsalsalot-sudak manong nemi ket may masalang sa uda. Awan man ti karkarenovate. No anat lang nga dito lawlaw ti university kaligit ti negosyo. Kastirat ta, awan nagbalbaliwan na. Awan man ti malaksid ano ada nangisalda wano nangilako ti pwesto na ket ada nang manage nga sa bali. Sinusur ko amin manong nemi di kantin, karinderya, restaurant, ngem awan ti makitak nga rupa nga Jingjing. Egin ka, nga may salayang ti resulta ti amin. Intaray di ka anakak, nga anak ko di bunyag ken kasar manong nemi. Ti kwarta. Intaray na. Ti retirement fee. Ket ti panakaisalda, ti balay ko. Ti balay, ti house and lot. Nga pakakitaklaeng, ti manunga dekada nga panangisurok. Sinapol ko. Nagsalsalud-sudak. Ngimawan ti makibaga kanya. Kinabudno na manong nemi na panakpay. Ija probinsya, tiyan ti kasinsin ko. Ngim pati isuda, ti kasinsin ko, manong nemi ket nabayag da ka dun nga awan sa jay. 2 bulan na yan.
Kat ni, inem nga bulan manunimi. Tinited, sakbay, nga nasken nga mabayadan. Ti pa nakailon, pwede pa nakaisalda, ti house and lot. Diyak magpay agpensyon manunimi kat ni, may busanan, awarin ti isaang ko. Apre nga nasken nga mapasamag kanyak ni Gaston. Adya ti basol ko. Nudusa kas pagarigan dito yung mapaspasama kita. Nakapaspas na kakiti pa ng isuro. Atot mga nga nalaingak nga maestra. Matuti kita'y nauawat ko nga awards. Saan ko ngayon kaskaso di bukod ko pakaragsakan doon pa nagpamilya. Kadagiti estudyante imbilang ko idang anak. Demteng kanyak ti ka anakak. Nga namnamayek idi manong nami nga isunto iti pagsanggirak agraman di kiti apukok keng kuana. Imisumat ti nangalilaw kanyak. Tapno agbalinak. Kami mamirmiraot ako na. Nagparami dakti kariton. Katrinugiak tinapan nagkalkali ti basura. Talayta manong nami tinapangunot ko nga pamataudan ti kwarta. Nga ornungak, tapno makaornungak. Iti panang bayad ko to, ti panakaisalda, ti house and lot. Dagi di tao taglawlaw ko anong name amudat istorya. Ay, no apikit kami nga nagtalag ka na dyan nga kaanak ka, maestra. Diyak matamo nga alilaw naklay. Kabagyampay nga mismo. Anak mo't kasar, anak mo't bunyag, nga anak ti kasinsit mo. Eh, susaya. Eh, kunada, kakabagyam, iso ko makatulong kang ka, ang misupit ti mangiruman kang ka. Eh, susaya po, nakakaasim man tila nga, maestra. Eh, kasanong haroden no, umaydan to, papanawad da kanto ni dibukot mo nga balay, no saan mo nga may subli dati patakay saldana. Makamon niya po Diyos kanya. Wain manong naming kasta tinapasama. Kat kasta unay ti panagar-aruyot manin tilangit ko iti rupak. Kat pinunasak babayan tinaibaklay nga basit nga tuwalya iti abaga. Mariknaklat na ti karaos ti tiyan ko gabot na mabisinak kat adayupay ti pangilakwak kadagiti nakalkal ko nga mabaling nga ilako manipod iti basura. Maulawak pagidin na nalaw sa bisin. Imbang tadalat ta itugtukod ko nga ado nga danong numanen uminuma. Itgabutan na badnugak manong nemi insarden ko ti kariton. Pinunasak manin tilangit ko. Kabayatan manong nemi. Kakalpasan nga nalagip ko tinapalabas. Nagsubliak ti agdama. Hindi adamang pag-uni kanya. Ma'am Annabel! Tinalyaw ko. Ida pa'y laing nga mangig ko. Nadamang tawag tinagan ko. Imbes nga maestra. Ti awag da kanyak. Mesa nga macho nga lalaki ti dimsaag iti kotse nga nagsardeng nga nangipaigid iti sangwanan ti kariton ko. Umas asideg manong nemi. Numanen punasak ti rupak. Tasalat tang agsarday ti panagaruyot ti lingit ko. Gabuta inumak nga rin nga inum. Ma'am, kung naktupay nga mingka, saan nga nagbidot? Ma'am Annabel. Uwen siya. Annabel Perez. Uwen ma'am. Ma'am Annabel Perez. Apay? Ginurudurong kita kariton? Uwen. Makan ma'am. Lakam ti mabisin. Ore ket napidas banda kay parkingan na ti kotse ket ore at kariton nyo. Bagiso na yo. Amo ka mabisin kayo. Mabisin ang matin. Saan ko nga may dadon pa ti bisin ko di balay.
maglagi din da. Nalasing kayo. Ijakpet ko rin ngamin galad, tipat pataray unay. Nagapo gijay. Bangir nga barangay. At kontratak sa jay. May isang engineer, ma'am. Iniapay nga mamuna. Kitang ba rin nagiging estudyante? Ala, oh my God, ma'am. Mabising ako, mabising naman yan. Nagkalalang tangamangan. Narugita. Saan ka narugit? Oh my God, ma'am. Manong na mi kabayatan ngororayan mi tinorder na pangal daw mi. Ano na masamak, ma'am? Mapay nga agar ka ritong kayo ang galala kay ti basura? Di ba? Nag-retire kayo? Ikit linukonak niya ka anak ka. Inistorya kang kuha naman ng name iti napasamak panang luko kanyak ni Jingjing. Pauna yan? No asino pa nga kabagyan so pwede mang luko ka na kayo? Mabalin siguro nga sinugsugan na diya asawa na. Una, saan nga maarami diya ka anakan nyo ti kasino awan nang sugsugan kuha na. Akit posible nga na asawa na ako na ayo. 2 bulan yan. Di na maminano. Dumanon dun di. Nas ka na pa ng bayad ko pa nakaisalda ti. Balay ko. Sa din nun tupet eh. Pagyanak. Kung niya taramidag tapno. Masilpok ti biyag ko. Saan kayo mo pukaon din naman ma'am. Ma'am Annabel. O datante. Norder ko, amo kong bisin kayo, mabisin akong matin. Idoloan nyo labas ito, tayo mabaka kararag. O sige. Manong nahimi adot na kan ko. Kasla itapay lang ang mga anak ti ado. Kasla, in reservak pa yun para ito na rabi. Di kad, agnaad kayo pa lang iti balayo ita. Nga jacket napataod ko nga balay, kabayatan nga may susuruan. Ano nga taon ka nga, nagandar ka niya? Malagip yun, sutil ng estudyante yun. Freddy. Gusto. Gano'n malagip yun tinagang ko. Nakalado di kita yung kasi dito maraming pagbacheck sa kumagbagaan. Sabi lang, siksika. Siguro, ma'am, siya latin na era na nga, nakakita kang ka. Amuyo, ma'am. Naipasagap sabi, di panunod ko. Hindi bagayo nga, may tao, kahit mabalin nga mayari ka kas masetas. Nakasimsimple nga pangyarihan nyo, masetas. Ngano saan nga napintas, iti pa nakaimula na. Taorin napintas, iti pa nakaimula na, no? Saan nga maasikaso nga na siya, nga masibugan, magkaitan. No saan nga maasikaso, no mabaybayan. Nagbalin ng paggamit din nga, buong tiulo datatang kininanang. Nakadundong iti pa magbaga, alin-alin. Amo na kinapudno na ma'am, basta lang ka nagraduarak te high school ko lang hindi. Saan ang naskan pa yung ituloy ko tagbasa. Yan takay kasi tungat lang. Oray na mapaspasamak. Ngayon babae ni Tim, panangimula yung kanya kiti panunod ko. Nadya tinagpunak ma'am. Intultuloy ko tinagbasa. No mampesanta kakabalik na dito tatang kininanang. Kabuti korsok ng engineering. Yan, nag-working student. Talagang imporsigi. Ikaw nga nagbali na kamay sa kanan na engineer. Empleyado ak, ma'am. May maraping ko tagkontrata. Di ba may parit? Damat pamuspusan, ma'am. Kasapulan te ko na nga dami. Owen, ma'am. Apre, adalang oras pagsuldo amon. Agkontrata ka pa eh.
Siguro, Freddy, saan lang nga may isa't pamilya. Ala ni ma'am. may isa't pamilya. Abi nga nga sila kalikagong kalaunay nga makamatawad ti ado nga kwarta. Gabot ta lima digitan na kumame. Ay, gusto ya. Ay. Ay, bangaran direk na. Umay ka naman. Ta kasanot araminda. Paguyod ko da jay kariton mo. Tay tulod kayo balayo. Dahil nga rutin panangilako. Saan yung ngilak-lako? Siya akong di manggatang. Oy. Sa ano mamalin? Saan kayo nagsubsublig basurahan? Walang harti pagbiyak ko. Banyo ma'am. Ta kontakit dikit kay bats ko. Ta umay kang tapasyaren. Man, ado kami. Ada communication mi. Awan ti pagdanagan ma'am. Ngunyaman ti problema. Da kami namang tulong kay ka. Da kami. Nga nang paayam, tinapintas nga adal. Iti pa nang isurong ka na kami. Malaglagib da kami ket. Naman, nakikita kami. Naglalalo na da okasyon nga pagdidinanon mi. Ada engineer, ada nurse, ada doktor, ada abogado. Ganda dumapay. Oh my God, Ma'am Annabel. Paguyod talaga ka dito nun. Titulod ka in balayo. Naslak lang kan idibarungan na mamanong nemi. Gabot tapat check na saan nga angaw ni Freddy. Wano, may nga tamat ni Freddy? Akas idikana ka? Imposible ah. Nangibati ka niya kaya ti kwarta manong nemi yung mga kajak kumakayat nga awaten. Ma'am, awaten dito eh. Tapos saan ka nga mapunpay kalkal ti basura? Kit anan to nga rutman ng teramidak, no? Maibos da ito eh. Kit, makasubli kam to siguro. Awan ti pagdanagan, ma'am. Basta agsubli akto. Sanak to nagmamesa. Kalpasan ti makalawas manong nemi nasa nga ilik ti lima. Sa gagayasada amin ti logan. Sa gagayasada, sa dudwada mo't manong nemi ti rakal nga supot nga binitbit. Ma'am! Ma'am Annabel, anda kamin! Oh. Saanin nga umanay tarep mo dagitoy. Kaslamesa nga mini grocery dati balay mo. Kalpas nga gatangan da ka dagito kasapulam. Ultimo nga asin. Betsin. Ore saan kan sabat nga betsin, ma'am? Ni Sylvia, malaki ni Sylvia? Ni Annie? Ni Arnel? Ni Alex? Professional namin, di kita estudyante. Mamanun sa saan, di kita laing nataya, disgrasya, sakbeng ako mga graduar dati college. Ken, matipon-tipon kam kumaamin, kada kita ado nga naso, dumado mga batches, akit ado kami. Ganda kami lang, edi batch. Kaskolak na gito. Kada di nga batch, ma'am. Ala? Abang hindi kayo makaon eh. Makasangit ang kitaraksak ko, anak ko. Kinapudno na. Aming estudyante, kat imbilang ko ilang anak. Kada kayo na kita anak, nga saan nga nakalipat kanina. Adadukam tupay, ma'am. Saan ka lang makapagagandan? Gamara ka na gito yung payo. Manas dito na ita, rinogyan minti nag-urur. Tap na makumpleto. Diyay, panakabayad, ti utang, panakaisalda na ito house and lot yun. Baka next week, ma'am. Baka pa nga mauray nga, 86 months. Mabayadan yun to, tapos saan kaya problema? Kahit nagasawin, saan ko mapukaw? Tibalay ko? Saan, ma'am? Ken, no kayo ti agsubli nga mga isuro, Ma'am Annabel,
Aday mas ko nga preschool. Silvia, when? Kahit ko, da kayo tagbaling head teacher kadatang preschool. When? Awan ti sa baling arami din yun, no, di mang supervise kada kiti maestra, mang isuro kada kwada, ipasagap-sapyo kada kwada, iti ususto nga panagbalinda nga maestrawan o maestro. Di adan nga kon inaldaw, uno linawas, binulan nga mapastrakyo, para ti para kada kayo. Kanadan to pensyon yun. Mabaling ngayon tunti mga halat, tikad-kadwayo kas katulong. Ano kas pagarigan ta na, dam to pa natin, mang sweldo, baling nga caregiver, no dumting to kas pagarigan, panagbedridan nyo. Da kaming estudyante yo. Kaya nagpasagap sa panyo, tinimbag nga adal. Sika maestra, sika ma'am, iti nang tidkada kami ti pundasyon. Iti panagbalay kimi. Sika tinaramat ni Apo Diyos. Ay, kawanak ka na kayo, anak ko. Kunak man lang sa anak ko na may kantinamnama. Anak man labi na bihan ni Apo Diyos. Kaya noan niya manong nemiting kari di kiti estudyante na tungpahal. Nabayada ko manong nemi ti panakaisalda ti balay, house and lot ko. Awanan ti pagdanaga. Saan ko ang pukaw manong nemi ti balay ko. Kaya rinugya ko manong nemi ti nagbaling head teacher iti preschool ng pasdag ni Silvia. Kaya dadag di kundawin manong nemi nga umay, di estudyante, kasaan lang may isang nga batch, aduda. Uy, no kasta nga birthday ko. Tanda malipatan di birthday ko. Umay da, so da amin ti makamo, hindi magastos manong nemi. Tantandak to, nga koronaan, isagutan. Sa karot manong name iti nagbaling head teacher at preschool in pasdag ni Silvia. At iba isa nga malem, manong name nga panagamit ko dito balay. Maestra! Ay! Sa kagahan ka saan? Ubing ka, mate. Mabali ang kasawa. So, loko-loko ka, mate. Sino ka, mate? Kas kanyak nga ne. Asal may nula nga 70 ton. Ano nga kas nakalagtawad ti 40. Hindi nag-ring ti cellphone ko manong nemi. Saan nga nakapunbok. Mamanong bakit di nga ring ti cellphone ko. Tilang tumawag no ka kiti estudyante nga dati. Nagro na ni Silvia, mangpakumusta kanya. Hello? Ninang? Auntie? Jingjing. Sa kapeso ninang, auntie, no timawag ka nga mangibaga nga kasapula man ti kwarta. Awan ti maited ko. Maraksid, no timawag ka. Tap na isublim, dedi intaray mo nga kwarta. Dumawatak ko mati pamakawan nyo ninang, auntie. Awan ti rupak ng masidig, nagparang ka na kayo. May pamuspusak, tap no maalak ti cellphone number yun, inang. Tap no pagsak ti nalaos sa panagpakawan ko ka na kayo. Nang ipanam ti kwartak. Insugal na pinagbabahay na Arthur. Oh my God. Saan ko kumamat nga ramid ti kasyay, ninang no? Saan na nga sinugsugan ni Arto. Kung nagtupay amin. Kahit kumusta ti kitubing. Saan na nga nakapagbasa ti college ninang. Ay. Dosa yun na ita. Gabuti kinadakas yun.
Sinugsugan ng ti asawak ninang. Uway na mo. Sa mo kumamot na ramid ti kasya no sa nga ti asawam. Ngayon pinaramat ka ti asawam. Demonyo ti asawam. Kat nagbalin kamit nga basurot ti demonyo. Kat uri no nagbalbalon di asawam. At danti sa baling nga sidong ninang. Duwala, dito lahingin duwa nga anak ko tada kanya. Dito inauna, adan asawa na ninang. Opo, nagsapa ka nag-asawa. Ngarod ninang. Wala, orin no kasya tinataramid mo balasan ko. At lakid may tulong ko. Para lakid di. Ito ususto nga pakaipanan na. Umas nagkalain ako. Gamanak ninang. Gamanak ninang. Nga manipod ka di nga pa nagsarita mi kani Jingjing manong name jakmut pay na uray nga imay ken samot nga timaw tawag. Siguro dadya lang pa nagpakawan ko ken kuana tinururay na tapno sumardeng ti konsensya na mang sidira mismo ken kuana. Kahit ko kumamit nga tawagan, kahit amoy, manyan ti kasasaad. Yung babay, di nagsiguro kasapulan. Tumawag at tumawag dahil dyan, no kasapulan. Ako. Tulog ko nga rod, manong nemi, tinagbalin nga head teacher, naman pa bakit ako, ngayon talaga, nga biyag ko ti bang isuro. Ken, mang ted, panakaited iti adal, na naruna ka nagitay, ububin pa Napindas madlata ti balay ko, gabuta, pawimpinas sa pawimpinas lata, digiti mulak nga masetas. Kansanak madlatag sarday, basta ada pagmulaak, agmulaak, iti masetas. Dito nga rin ti pagkasaritaak, manong nemi, manong gunaklatan ken kano, ang pay inaunaak, ngimitis ka. Ket, ako nadan, hanganak abaybayan niya po Diyos na nagbalinak mo na siya at iti padag nga tao, akas padag serbik iti Diyos. Dagit tayo estudyante manong nemi, dandan quarterling o may dakpa siya rin. Butawagan na kumustain. Tako nada, no talagang adumteng ton, iti panagkapsut ko, o balinak to ng bedridden, sudan to kano, ti makamo niya. Iso nga o, ti rumpeg, kapag danaga. Agay man nagluang muna iti anos mo, nga nangurnos, kalbasang entit ko keng kati detalye, dati pakasaritaan, iti may isa nga retired teacher, akas kanyak, nga tinaminsan, kad inalilaw nga mismo, ti kanakak, kananak ko ti bunyak ken kasar, ti konadan, aday mulak, kadagiti estudyante, iso iti maddama, nga papitak. Sabi ko mama, nung naimit at damat na ibatid nga anda, liwliwakan pagsarmingan ti biyag, kadagiti padag nga tuy nga radagyaman nga paghaya mo, Annabel. Thank you, Ma'am Annabel. Iting ka pa nang iburay, iti pagkasaritaan ti maysa nga retired teacher, ngawan ti sabali nga naramid na, din nang ipasnek nang isuro. Yan. Kada kita naggabuya, nagadanos nga ng tonton, iti pagtungpalan ti pagkasaritaan ni Annabel.